Zaboravite na skupe suplemente i komplicirane recepte. Danas radimo najmoćniji prirodni eliksir za sinuse, pluća i imunitet, a trebaju nam doslovno samo 2 sastojka koja već imate vjerovatno kod kuće. Glavna zvijezda je hren, u narodu poznat kao prirodni antibiotik, a kombinirat ćemo ga sa sastojkom kojeg ne očekujete. Hren sadrži singirinin, moćan spoj koji mu daje onu prepoznatljivu ljutinu. Taj spoj je fantastičan jer potiče cirkulaciju, djeluje protuupalno i doslovno u sekundi odčepljuje dišne puteve. Dok ga pripremate, slobodno duboko dišite jer hren počinje liječiti vaše sinuse čim ga osjetite u zraku. Priprema je nevjerovatno jednostavna. Sve što trebate napraviti je oguliti korijen hrena i sitno ga izribati. Trebat će nam otprilike 4 manje žlice ovako sitno naribanog hrena. Zatim ga prebacite u čistu staklenku i dodajte 1 veliku žlicu meda. Med ovdje ima dvostruku ulogu. Sa jedne strane on je prirodni konzervans i sam po sebi je vrhunski lijek za grlo i imunitet, a s druge strane savršeno ublažava onu oštru žestinu hrena kako bi se ovaj eliksir mogao lakše konzumirati. Sve dobro promiješajte žlicom, poklopite i pustite da odstoji nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi hren pustio svoje ljekovite sokove u med. Ovaj sirup je najbolje uzimati preventivno ili kod prvih znakova prehlade. Dovoljna je 1 čajna žličica ujutro i 1 na večer. Smjesu slobodno žvačite i polako progutajte. Ako vas muči kašalj, začepljen nos ili jednostavno želite pokrenuti usporeni metabolizam, ovo je stvar koja provjereno radi. Čuvajte staklenku u hladnjaku. Isprobajte ovaj recept i ostavite mi u komentarima jeste li ikada kombinirali hren na ovaj način. Podržite video lajkom, pretplatite se na kanal za još ovakvih brzih savjeta i vidimo se u idućem videu. Pozdrav!